Personal Security Officer PSO jong ke Seng King atiar Hnlc National Liberation Council Hnlc uba strongi lingdo uba Shah haki pulit jong ke East Khasi Hills hakas ngisai jain dang step perangap. Superintendent of Police ke East Khasi Hills Mawlynrei Sinha ula kubur baki pulit kila ia uba strongi uba day udkot jong ke Seng Hnlc bat ki pulit kin sepelai ia ke kerwa kubor halor kene ke jingkam ia une udkot ka Hnlc. Kita long kubor kila itu bau ba strongi ulawan tungtu napo keri Bangladesh bat rong sipo Meghalaya bat ki pulit haba kila pelong ia ke jing kenra kila kem ia una ke yingsa jong u ke badon Mawlynrei. Ba strongi udai uba dadon benta ha kenhun jong ke Hnlc ha ke banwan ye kren yesuk bar ke sarkar ha usnam uba ladem. Kenek jingjak lami ru hadin ba kalajur ke jingyo sti dawa pisa kinong kyi hari lom khasi ba jaintia. Ke Hnlc kala wengno na ke jingye kren yesuk bar ke sarkar da ke ba kenno ba ke sarkar kala pulom ha ke ban simkhya ya kisan teli kimat jing dawa kentup ya ke ban mapno ya ki kes ki bala pengat ya kinong lam ke Hnlc. Hadin baki pulit kira ban kemno EU PSO jang ke Seng Hnlc National Liberation Council uba strongi lingdo kila lik ya lamno EU sepok ke yeng bisa na gebenta ban pendep iki kam ha ke baya day bat ka ai. Sudah, hasilin dah. Ya kira. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.